Мой девушкасыңыз. Подруга дейді. Мұсаға рахмет, Мұсаға. Мой подруге подписаемся на друзей. А мы Yaxshi, подписались içinde на kiri друг жоқ друга. бала сандар, içinde Да, kiri жоқ бала подписались. ері, вообще шық красавчик. Менде мұндай духым жоқ сөйлеген жергече. Мен деле сөйлей албаймын мысал үшін. Ти да, ти. Илон, атын Илон қояйын ба. Илон, Чё? давай мені германский друзьялармен таныстыр. Батылдарға қос мені. Менен өтініш саған. Познакомься, мой германский, русский, менде друзья, малё. Друзья, да. Да. Мені таныстыр, мен бірге қосылайын. Познакомьте нас, говорит, с друзьями-немцами. А ты умеешь по-немецки разговаривать? Да, да, да. Нимше. Ай, блин, кто дух вагон, еркекше, ері, красавчик сандар. Мен içinde kiri жоқ адам, Guten Tag. Guten Tag. Мен емес, мені айрықай. Мен киноларды не істеймін. Мен де кино не істеймін. Да, жақсы болады, сар. Мен көтен тақ. Утын. Guten Tag. Сияқты күліп жатыр. Ой, боже, не могу Ой, дышать. блин. Ері, ты красавчик, блин, içinde кирің жоқ адам кезің еркекше. Кірін жаман. Бақ деген жақсы адамсың деп жатсың ғой, типа, иә? Добрый день деген сөз. Жақсы адам, içinde кирің жоқ деген не дейді қазақша? Добрый день, несі? Қайырлы таң ғой, добрый день деген. Катыра, ты понимаешь его? А у вас языки похожи, да? Der ist doch aus Kasachstan. Ich bin aus Kirgisistan. Wir reden doch fast gleich. Aber du kommst aus Kirgisistan und das ist gleich? А, Der ist aus Kasachstan. Ich bin aus Kirgisistan. Aber wir reden fast ähnlich. Ja. Echt? Fast ähnlich. Aber ja. Wie Schweiz, wie Deutschland. Redet man gleich doch. Окей. Понятно. Обалдеть. У всех ажи. Жамандығың жоқ деген ері. Жамандығың жоқ. Içinde жамандығың жоқ адамсың деген. Эра, а почему мне все говорят, что у тебя девушка есть? нет, этот, на подписчики ошибался. Я не девушка нету. Ошибаются? Ошибайся.